Māka te kaumārua. Māka rua te kau. Nā ka timata ia ki te kōrero kupu whakarite ki a rātou, I whakataihepatia ana ki te taihepa, nā ka keria te tākotoranga waina, anga ana te tai whare tike tuku ana ia ki ngā kaimahi, nā ko tōna haeringa ki tāwhiti. And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the wine vat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. Ai te pō e tika ai, ka tono ai ia he pōnunga ki ngā kaimahi ki te tiki I e tahi hua o te marawaina I a rātou. And at the season he sent to the husbandman a servant that he might receive from the husbandman of the fruit of the vineyard. Nā ka mau rātou kia ia a whiu ana tōnua kautia atu ana, and they caught him and beat him and sent him away empty. Nā ka tunua anō e ia kia rā away empty. Nā ka tunua anō e ia kia rātou tētai atu pōnunga, a ka akina I e rātou ki te koa atu ngā whaiho tōna mātinga a ka tukirotia ia e rātou ka tonoa atu. And again he sent unto them another servant, and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled. Nā ka tonoa anō e ia te tahi atu a ka whakamātia iho e ia e rātou, me e rā atu tōna tini ko e tahi e whiua ko e tahi whakamātia. And again he sent another, and him they killed, and many others, beating some and killing some. Nā ko tai ake anō tāna e tamaro hanana, ko ia o muri rawa I tonoa e ia ki a rātou. I mea hoki ia, e hopo rātou ki tāku tama. Having yet therefore one son, as well beloved, he sent them also last unto them, saying, They will reverence my son. Nā ka mea ua kaimahi ki a rātou anō, ko te tangata tēnei mōna te kainga, tēnā tātou ka whakamate ia a mō tātou te kainga. But those husbandmen said among themselves, This is the heir, come let us kill him, and the inheritance shall be ours. Nā ka mau rātou kia ia whakamate iho, maka anō ana ki waho o te marawaina. And they took him and killed him and cast him out of the vineyard. Nā ka pēhea te rangatiro o te marawaina, ka haere ia ka whakangaro I ngā kaimahi ka hoatu te marawaina ki e tahi atu.
What shall therefore the Lord of the vineyard do? He will come and destroy the husbandman and will give the vineyard unto others. Kaore koia koutou I kite I tēnei karaipiture ko te kohatu e kāpea e ngā kaiganga kua menga hei mo te kokonga. And have you not read this scripture? The stone which the builders rejected has become the head of the corner. Nā te ari ki tēnei, a he mea whakamiharo hoki ki a tātou kānohi. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Nā ka whai rātou ki a upu kina ia o tia I matuku I te mano. E mātou hoki rātou mō rātou te kupu whakariti I kōrero tia nei I ia. Nā whakarere ana ia, haere ana rātou. And they sought to lay hold on him, but feared the people. For they knew that he had spoken the parable against them, and they left him and went their way. Nā ka tono o mai e rātou, kia ia e tahi o ngā pārihi, rātou ko ngā herori ana ai hopu mō te tahi kupu ana. And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians to catch him in his words. Anō tō rātou tainga mai ka mea kia ia. E te kai whakaako e mātou ana mātou e kupu pono tau. E kore anō tā te tangata e whakaaroa e koe. E kore anō koe e titiro ki te kānohi tangata. Engari ka whakaako I te ara a te ato I runga I te pono. E mea tika rānei te hoa tu tākoha kia hiha e hara rānei. And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man, for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar or not? Me hoatu rānei a mātou, kaua rānei e hoatu. Otira I mohi o ia ki tō rātou tinihanga, ka mea ki a rātou. E aha koutou ka whakamātou tau ai I a hau. Mauria mai he pene ki a hau, kia kite a hau. Shall we give or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, Why tempt ye me? Bring me a penny that I may see it. A mauri ana mai nā ko tāna mea tanga ki a rātou. No wai tēnei āhua me te tuhinga. Ka mea rātou kia ia no hiha. Tēnā koe my favourite Māori. And they bought it, and he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's. Nā ka whakahoki a ihu ka mea ki a rātou. Hoa tu kia hiha ngā mea a hiha, ki te atua ngā mea a te atua, a miharo ana rātou kia ia. And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvelled at him. Nā ka haere mai kia ia ngā hāruki, e mea nei kaore he āranga, ka ui kia ia ka mea. Then come unto him the Sadducees, which say there is no resurrection, and they asked him, saying, E te kai whakaako, I tuhi a mohi ki a mātou, ki te mate te tuakana o te tahi tangata, māui iho tāna wahine, kaori e tamariki hei waihotanga iho, me tango tāna wahine e tōna teina, ka whakatupu uri ai mō tōna tuakana. Master, Moses wrote unto us, If a man's brother die and leave his wife behind him and leave no children, that his brother should take his wife and raise up seed unto his brother. Nā tērā te tai whānau, toko whitu, e tūkana e teina, ka tango tō mua I te wahine, ka mate a kaore he uri hei waihotanga iho. Now there were 7 brethren, and the first took a wife, and dying left no seed. Ka tahi ka tango te tūroa I ia, ka mate, kaore anō hoki ona uri hei waihotanga iho, pērā tonu anō hoki te tuatoru. And the second took her and died, neither left he any seed, and the third likewise. I tango anō te toko whitu I a ia, a kāhore o rātou uri, hei waihotanga iho. Muri rawa iho ka mate ko te wahine. And the 7 had her and left no seed. Last of all, the woman died also. Nā I te aranga I te mea ka ara rātou, mā wai o rātou te wahine. He wahine hoki ia nā rātou toko whitu.
In the resurrection, therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? For the 7 had her to wife. Nā ka whakahuki a ihu ka mea ki a rātou. E ara ia nei tēnei te mea I he ai koutou. Haere nei hoki e mōhio ki ngā karaipituri ki te kaha hoki o te atua. And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err, because ye know not the scriptures, neither the power of God? I te mea hoki ka ara mai rātou I te unga mate, e kore e mārena, e kore anō e hoatu ki a mārena tea. Ngari karite ki ngā āne ro te rangi. For when they shall rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but as the angels which are in heaven. Nā mō te hunga mate, mō tō rātou aranga mai. Kaore koutou I kite roto I te pukapuka mohi I te wahi ki te rākau, I tāte atu I ki ai ki ia. I mea ai, ko te atua hau a pere ama, ko te atua o I haka, ko te atua hakopa. And as touching the dead that they rise, have you not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. E ara ia I te atua no te hunga mate, engari e atua no te hunga ora. Nā nui atu tō koutou he is not the God of the dead, but the God of the living. Ye therefore do greatly err. Ko te haerenga mai o te tai o ngā karaipi, ko te rongo ngā ki a rātou e tōto he ana. Ka kite e pai tāna whakahoki ki a rātou, ka ui ki a ia, ko tehia te tōtahi o ngā ture katoa. And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? Nā ko te whakahoki ngā ihu ki a ia, ko te tuatahi o ngā ture katoa. Whakarongo I raira, ko te ariki ko tō tātou atua, he ariki ko tahi. And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kia whakapaua hoki tau ngākau, tau wairua, tau hiningaro, tau kaha, ki te aroha, ki te ariki, ki tau atua, ko te ture tuatahi tēnei. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Ko te tūrua tēnei ki aroha koe ki tau hoa tata, anō ko koe, kaore he ture ke atu e rahi a ki ana I nei. And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. Nā ka mea te karaipi ki a ia he pono e te kai whakaako. Tika te kōrero ko tai tonu ia, a kaore te tai ko ia anake. And the scribe said unto him, Wow, master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none other but he. Ko te whakapau I te ngākau, I te henengaro I te wairua, I te kaha, ki te aroha ki a ia, me te aroha ki tōna hoa tata, anō kia, anō ko ia, nui atu e nā I ngā taunga tīnana, I ngā pātunga tapu katoa. And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Anō te kitinga o ihu e kupu mohi o tānei whakahoki ai, ka mea ki a ia, ka ore koe e matara atu I te rangatiretanga o te atua. Ki hai te tai tangata e mai a ki te ui ki a ia I muri iho. And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question. Nā kia, ka kia ihu ka mea ia whakaako ana I roto te temepara. Nā te aha ngā karaipi ka mea ai he tamana rāuri a te karaiti. And Jesus answered and said, while he taught in the temple, How say the scribes that Christ is the son of David? Nā rāuri a ke hoki te kupu I roto I te wairua tapu, I mea te ariki ki tōku ariki, hei tōku mātou koe no ai, kia meinga rā nui a hau huariri, hei tūranga wai mau. For David himself said by the Holy Ghost, The Lord said to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool.
Ko rauri tōne tēnei e karanga nei kia ia he āriki. Āno hea ia e tama e kia ia. A huareka anō ana te mano tini ki te whakarongo kia ia. David therefore himself calleth him Lord, and whence is he then his son? And the common people heard him gladly. Nai mea anō ia kia rātou I tāna akoranga. Kia tūpato ki ngā karaipi, ko tā rātou e rawe ai ko te haere I roto I ngā kāku roroa, me ngā ohatanga I ngā kainga hoko hoko. And he said unto them in his doctrine, Beware of the scribes which love to go in long clothing, and love salutations in the marketplaces. Me ngā noho a ngā rangatira I ngā wharekarakia, me ngā noho a ngā rangatira I ngā hākari. And the chief seats in the synagogues and the uppermost rooms at feasts. Ka pau nei I a rātou ngā whare o ngā pauarua ka māminga ki te ino I roa, e nui rawa te mate e pā ki e nei, which devour widows' houses and for a pretense make long prayers. These shall receive greater damnation. A ka noho a ihu I te ritinga atu o te tākotoranga moni, ka mātakitaki ki te mano e pangamoni ana ki te tākotoranga moni. A e toko maha ngā tangata whai taonga e pangamoni maha ki roto. And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich casted much. Nā ko te haeringa mai o te tai pauaru rawa kore, ka maka I ngā mea nohi nohi e rua ko tai pātena ki te huia. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. Nā ka karangatia e ia ana akonga, ka mea kia rātou, he pono taku e mea nei kia koutou, ko tā tēnei pauaru rawa kore e Māka ai, nui atu I a rātou kātoe makara ki te tākotoranga moni. And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. Ko rātou katoa hoki, he hira nei o rātou taonga, I maka ko te tai wāhi, tēnā ko ia I tōna rawa koretanga, I maka I ana mea katoa, ara I tōna oranga katoa. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Māka te kaumātoru. Ia, haere atu ana I te temepara, ka mea te tahi o ana akonga kia ia. E te kaiwhaka ako, nāna te tū o ngā kōhatu, te tū o ngā whare. And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here. Nā ka whakahoki a ihu ka mea kia ia. Ka kite koe I nei whare nui. E kore te tai koatu e waiho I kōnei runga ki e te tai koatu. Engari ka whakahoroa. And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Ia e noho ana I runga I maunga oriwa I te ritinga atu o te temepara. Ka ui puku kia ia a pita, a hemi, a hoani, a anaru. And as he sat upon the Mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately, Kōrero tia mai kia mātou, ko ahia e nei mea, ahia aha te tohu ina tata e nei mea katoa tirite. Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? Nā ka anga ia, ka kōrero kia rātou, kia tūpato kei māminga tia koutou e te tangata. And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you. He toko maha hoki e haere mai rungi I tōku ingo e mea, ko au ia he toko maha e māminga tia. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. E ronga koutou ki ngā pākanga, ki ngā haupākanga, kei oho rere, kua tākoto hoki te putanga mo aua mea,
Tai hoa rawa ia te mutunga. And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled, for such things must needs be, but the end shall not be yet. Ka whakatika hoki te tai iwi ki te tai iwi, te tai rangatiratanga ki te tai rangatiratanga. He tini ngā wai e puta ai he ru. Ka puta anō hoki he pō ma te kai, ko te timatanga ene o ngā mamai. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines and troubles. These are the beginnings of sorrows. Nā kia tūpato kia koutou, ka tukua hoki koutou ki ngā runanga, ka whiua koutou I roto I ngā whare karakia, a ka whakatūria koutou I te aroaro o ngā kawana o ngā kingi mō te whakaro kia hau, hei mea whakaatu kia rātou. But take heed to yourselves, for they shall deliver you up to councils, and in the synagogues ye shall be beaten, and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. Kua tākoto ia te tikanga kia matua kaufautia te rongo pai ki ngā tau iwi katoa. And the gospel must first be published among all nations. Ina arahina koutou ki te whakawā, a ka tukua atu, kaue mā nuka, wawe ki tā koutou e kōrero ai. Engari, ko te mea e hoatu kia koutou I taua haura, ko tēnā tā koutou e kōrero ai. E hara hoki I te mea mā koutou ngā kōrero, engari mā te wairua tapu. But when they shall lead you and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate, but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye, for it is not that ye that speak, but the Holy Ghost. Nā ka tukua te tūkana e te teina ki te mate, te tamaiti hoki e te pāpa, a ka whakatika ngā tamariki ki ngā matua ka mea kia whakamātia. Now the brother shall betray the brother to death, and the father, son, and children rise up against their parents, and shall cause them to be put to death. A ka kinongia koutou I ngā tangata katoa, he mea mō tōku ingoa, ko te tangata ia e uana, a tai anoa tia te mutunga ko ia e ora. And ye shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth unto the end, the same shall be saved. Ki te koutou I te mea whakariha, I te mea whakangaro e tū ana I te wai e kore e tika, kia mātou te kai tiro puka, ko reira me rere te hunga e huria ki ngā maunga. But when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, let him that readeth understand, and let them that be in Judea flee to the mountains. Ko te tangata hoki runga e te whare kaua e heke iho ki roto ki te whare. Kaua hoki e tomo ki te teki I te tahi mea I roto I tōna whare. And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein to take anything out of his house. Kaua anō te tangata I te mare hoki ki muri, ki te tiki I tōna kākahu. And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. Au e te mate mo te hunga e hapu ana, no mō ngā mea hoki e whāngai ana ki teu I aua rā. But woe to them that are with child and to them that give suck in those days. Mā koutou ia e inoi kei roko hanga koutou I te whati I te hōtoki. And pray ye that your flight be not in the winter. He whakapāwera hoki aua rā, paure o nā rite o te oroko hanganga rā no I hangana e te atua, a moho noa nei, kaore hoki e pērā muri ake nei. For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. Mei kaore hoki aua rai poroa I wainga e te āriki. E kore te tai kiko e ora, o tira ka whakaaroa te hunga whiriwhiri e whiriwhiria e ia. A poroa ana aua rai wainga. And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved, but for the elect's sake,
whom he hath chosen, who he hath shortened, he hath shortened the days. Ki te mea tatahi kia koutou I reira, nā tēnei a te karaiti, nā tērā kaue whakaponohia. And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ, or Lo, he is there, believe him not. E whakatika hoki ngā karaiti teka me ngā poropiti teka ka whakaatu I ngā tuhu me ngā mea pakamiharo. A me taia ka māmingatia e rātou te hunga whiriwhiri. For false Christs and false prophets shall rise and shall show signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. Kia tūpato rā koutou nā kua kōrero tia wawetia nei e hau ngā mea katoa kia koutou. But take ye heed, behold, I have foretold you all things. Nā iau rā, I muri I hoi taua whakapāwera, ka whakapauri te ate rā, e kore hoki e titi te ate rau. But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light. Ka taka iho ngā whetu o te rangi, ka ngā uewe ngā mea kaha o ngā rangi. And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. Nā ko reira kitea ai te tama te tangata e haere mai ana I runga I ngā kapua, me te kaha nui me te kororia. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. Ko reira anui a tono ai ngā ana anahera, a ka hui ana I whiriwhiri ai ngā hau e whā. I te pito o te whenua tai noa ki te pito o te rangi. And then shall he send his angels and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost parts of the earth to the uttermost part of heaven. Nā kia a kona koutou e te piki ki te tai kupe whakarite, I tōna manga e ngāwari ana, e puta ana hoki ngā rau, ka mohi o koutou katata te raumati. Now learn a parable of the fig tree. When her branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that its summer is near. Whakahoki ko koutou I ngā kite I enei mea e pau taia mai ana ka mātou katata ia ke ngā kuaha. So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh even at the doors. He pono tāku I mea nei kia koutou, e kore tēnei whakatupuranga e pāhemo. Kia puta rā anu I nei mea katoa. Verily I say unto you that this generation shall not pass till all these things be done. Ko te rangi me te whenua e pāhemo, ko āka kupu ia e kore e pāhemo. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. O tia kaore te tai tangata e mātou ki taua rā, ki taua haora, kaore ngā aneira o te rangi, kaore te tama, ko te matua anaki. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Kia tūpato kia mataara me te inu e anō, kaore hoki koutou e mātou ki te wā ko āhia rānei. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. Kāri te hoki ki te tangata I haere ana ki tāwhiti, māui iho ia tōna whare, a tukua iho ia ngā tikanga ki ana pōnunga, tāna mahi mā te tahi, ka whakahau iho hoki ki te kaitea ki tātou kia mataara. For the Son of Man is as a man taking a far journey who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch. Aira, kia mataara. Kaore hoki koutou e mātou ki te wā e haere mai te rangatira o te whare, ko te ahi ko wainganui pō rānei, ko te tangihanga o te heihei ko te atatu rānei. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh at even or at midnight, or at cockcrow or in the morning. Kei puta whakarere mai, ka rokohanga koutou e ia e moi ana. Lest coming suddenly ye find you sleeping. Nā ko tāku ka mea atu nei kia koutou I mea tia ana anō ki te katoa kia mataara. And what I say unto you, I say unto all, watch.